رزدار تیش تیوی او دمه و حمود دمه و باش ایوا دارم لهر کرابن هر لخاشی و شادی و که خوشی بن و ایوی دخوازه مج بینه حمود جاره هر اوه هم که خوشن کجار کردن ده دیوان خواده و پروگرام کردن و مجار کردن لخدمت وی رزدار دانه بو او کو ام جار کردن مجار کی یا به میوانی کی رزدار میوان کی تایبتی را گوتو ویجو دانستاندن ابکن جخوا ایرو جی دیسان بنا گلک جاران یک کلوان پروگرام تایبتی کو از حز دکم به تواوی لو دمکو محی ام وی دمی مفاعی ور بکن بری هیام کی بری نها به گوتبیش کی تلویزیونی ده پروگرام کی تایبتی ده کو بو سال روزا شهید کرنا رهبری نهاداری کرد دکتر عبدالرحمن قاسملو برنامه کی تایبتی ما چک کربو برای تلفنی میوان کی گلک رازدار بو میوان دیوانه گل او ویدمی او سوزا دامه کو دم کی تایبتی ده به میوان ما و دیوانه ما ده به دیوانه ما دولمند که بروینده ام گله که خوشن و شانازی که ساده است مکت کو او میوان کو مچاره دکر بو میوان دیوانه گل و ویگاوه بمره رزدار که مهدی زانا که مهدی دی گلک خیر ویسا چا دیوانه ما گلک دولمند کرد اجی گلک ممنون بوم گلک سپاس سرچا که مهدی جخوا کسی کلنا و خبات و تکوشین و برخوادانا کردی ده با که مهدی زانا باش ناستکه لی بو نوشی مید نو گلک جارا او شخصیت و کسایتی تایبتی کرد کدومنا میوان دیوانه گل دیوانه خواشتر و گرمتر و دولمندتر دکن محز دکن به وی اوایی با بریکو از بیجم زیده میوان خواه مناسین او کسانه او بینه می دیوانه جه میوان خواه علی میوان خواه به دنگی میوان خواه میوان ناز بکن که یک مهدی زانه کیه؟ بله دست به که دخوازم ساله و رزی خوش گلی کرده بشینم از گلک که خوش بوم دوای شبک یواده بکم هم هفدو سروان سارا مجارا باقفن والله از قضا سلیوا مه ناوی سلیوا اساسی کم فارقینه میا فارقینه بله انا ناوی سلیوا قضا کی آمده لوی دری سالا 1940 اجدایک بومه بله ام نه خوشگو برابون ماشاءالله بابا من دیرکتور بلدیه بو شهر ده اوکی لوی دری اکت بو فشتی دبستانا یکمین من دست ترزیتیه کرد بله لی تشتکی عجیب بو به دست بکرنا ترزیتیه رده او شورش گلی کرد و تشتی کل کردستان درباس مونه دیروکی بله وان بویرا هیدی هم بخبات را هم بسیاست را من تام دا ایدی جوی حتی آنا هر ترزیتی بو لی بپرایی دناوا به شر گلی مده به سیاست را به ایشیاوها ما دومان حتی آنا هات بله که مهدی دما خورتنی دما ویژن دست بیکا مکتب ده آرات تا مکتب چاو تو به مکتب خواندن را چاو ناوا منو دبستان تنبو بله من قد حزنت كره هوالي من تبزانه ايوه دمي بله لي دسا زيادة ساز كرنا تشتا وكسي بوريات تشتي دني من حز ذكر تياترو بر حز ذكر بله تياترو اذا جاز شانو اذا ليستمع هوالي من بري اوستا بوجيلي ارتاح بون بي رحمتي نيازي اوجي دوا ایشاده پر زیرک بو فیداویجی بو لی دخواندنه ده پر دخوازی من هبو آنا جو سامه بله ما جه 56 ویده همان حتی وقت از نخوینم انکارم رازم بله خوام جی نای او صحیح بو ما اساس تشتی کو بالکش بو
دما tabi dema berê cihê bû ana pir edrêm qey ew xwe nemaye lê bamel Kurdistanê dîsa ev dewam heye însan tên işte li dukana Rûdinên sohbet hatikin herê dikan terzîtî bû ama müşterî bin ya heval bin dost bûn dihatin Rûdiniştin wek ana sînemane lû nizanim înternetin lû nizanim ev ya falan işte pir tune bûn însan dihat Rûdiniştin sohbet hadikirin bahsa bu yerê berê dikirin dema berê ew habiye wan dîrokî û wan îsyana wan kuştina wan zor û zulm û teade û zixtan tu jî zarokî 8 salî 9 salî 10 salî bala te dikişîne işte di nava wan îşê senetê de û di nava wan çîrok û bûyeran de qelf û ewka de tu hişê te tişkîdinê de tu 20 salî 40 salî cihê ye tu 10 salî cihê dinêrî li wan mesela wan bûyera wan gotina işte ji wê awayê de wê çaxê ve ewha gunê min bi gelê min dihat îca tabî tu nezanî jî zarokî tu divê ez çi karim ji gelê xwe re bikim al ser wa hesta ez wisa mezin bûm heta ana mat yani ew çûrekî çîrok û gotinê mezin apa û bokala wextê bas dikirin başê rewşa Kurdan û jiyana gelê me dikirin ew ne hemû esas dewra Şêx Seîd bû îsyana dema Dêrsimê biye û Sasonê biye û Egrî daxê biye lê ê ku pir bala min dikişan ser min tesîr kir Selîmê Xerzî bû li Silîva ewî behsa hinek bûyerê Sasonê biye wê çaxê di postaxanê de xebitiye îsyana Sasonê de esker avêtiye ser wan da ser gunda însana top dikin ê ku navê wan nifsandî hene axireb ew neh kes li nava çarşî de stê wa birekê jê dikin tu jî di 10 salî tu vana godarî dikî dilerî ji xwe vênekî hecî zarûtî re çê dibe ne tabii wisa îca şaşma bûn digo ku 9 kesa girtibûn wê esker divê ku ji kumandan re dibêje ku zabit re em çavê wa girê din gule berî serê wa din divê na gule pere diçe em ê serê wa birekê jê kin îca li wê derê nava cadê hebo serê wa birekê jê dikin tu zarokî wexta ku behsa wan ser jê kirin û birekê dikin û navê wa ser pisûlekî kağıt dinivîsînin falan kes kurê falan kes serê wî û bi fîlketê bi guhê vegirê didin dikin nava çiwal wa seriya didin eviya divê bibe teslîmê qeymeqamê Qozlixê eviya behsa wê dike û birê da anîna wan dike falan tu wan seriya tu dircifî li Ribat gundê Ribatê heye mintika Şelmoyê ew jî girêdayê Sasonê ye li wê derê qala 65 pîrek û sebiya dikadînê de çawa dişewtînin heta zabitkî qebûl nake üsteğmenkî radibe demaçe perê serê xwe de li wê derê kilam kilî ser wî derxistine xelq pêhesiya ji bûna ew neke ama yüzbaşîkî agir berde kadînê wan sebî û pîreka û wan qarewara behs kirin yani dilerizî de tirsî dibe ya ev çawa însan tê şewtandin çawa zarok pîrek davê nava kadîna işte di nava van hesta de van bûyera de van gotina de ol falancî ew habiye wa işte bana me tam dida û kînkî jî di me de çêtkir ji bû doza Kurdî ewha me bi xwe re kaş kir û anî bevî ava